چجون ببخش وطن دیگرای. این کندک‌کاری‌ها در زندان ساخته شده‌اند. ба дасти маҳбусе ки инак 2 сол мешавад аз хонадонаш ҷудост. далери эмомалӣ хабарнигор ва блогери зиндонӣ дар маҳбас рассомию кандаккорӣ мекардааст. نه نوشته که با شهنازم از پدر وطن دیگرای. دخترشون شهناز بود. دختر شهنازم داره برای دخترش که روزی تولد دخترش کرده. баъди зиндонӣ шудани далер ки ноновари хонавода будааст, мушкилии хонавода бештар шуда, падари ӯ маҷбур шуд ба муҳоҷирати меҳнатӣ равад. نبودنی فرزند اینایی سهر گاو زد ما با او دیده که تیوه گاو میزنیم و او چجون تو خرسان کتی ما گاو زن میگه من نمیتونم هر گونی آوازی وای برومند من دیگه بود درون به درون صاف میکنم تا چجون چیکار کنم علاج ندارم دیگه علاج ندارم. далери эмомалӣ муаллифи машҳури гузоришҳои видеоӣ 15 июни соли 2022 боздошт шуда бо айбномаи соҳибкории ғайриқонунӣ, расондани хабари бардурӯғ ва узвият дар созмони дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 ба 10 соли зиндон ва пардохти 12 000 сомонӣ ҷарима маҳкум шуд. худи ӯ ҳукмро ба ғайр аз насупурдани андоз беасос медонад. гурӯҳи 24 ҳам узвияти ӯро рад кардааст. ҳамкор ва ёвари ӯ Абдулло Ғурбатӣ низ хабарнигори саршинос ҳамроҳ бо далер дастгир шуда ва дертар ба 7.5 соли зиндон маҳкум гардид. ӯ гӯё бо он тани наҳифу камзураш милисаи таҳамтанро латукуб кардааст. модараш мегӯяд ҷудоӣ аз Абдулло барои аҳли хонаводааш сахт аст. پشمون با فرزنداش همیجا همه خدام که کار میکنم میرم مثال قدیمی که پدرش پرزیق میشه تستید میگیره مثال با گودکش گام میزنه گریه گلوش میگیره خیلی داد کردیم چیکار کنیم. عبدالله پیش از بازداشتش 2 بار از طرف افراد نامعلوم برای گزارش‌هایش درباره مشکل مردم لطوکوب شده بود. این منزل مادر زوقبک سیدامینی کارمند پیشین تلویزیون دولتی تاجیکستان سپس استای کران خبرنگار مردمی اکنون زندانی است. برای مادر چشم برای پسر تا هنوز دلیل حبس او معلوم نیست. حوزی هیچ شکایت نداره فقط همی شکایتی ما نبودن فرزندم که 2 سال بگنو بچه میشتگی بچه می بگنویشه در پیشی در سود نموندن سودشم خیلی پشتی پرده میگذشت. همون باری آخر رفتیم همون 13 گذشته دور مده بودیم در اون پیش ادوکات سود و چی پرکرور اونجا بودم 3 کسی ما رفتیم برمد اون بگنوی خودش نوشتگی چند ورق هم خیلی همه هم رو خوندم در پیش هم واقعی من یکون گناه ندارم طلب دارم که فقط بچم آزاد شوه بیاید که هیچ آزادی هم با میخواه. زوقبک از درد ستون مهره و قلب شکایت داشته است و یک مدت زیر نظارت پزشکان محبس بوده است. مادرش میگوید قضیه پسرش از لحاظ اقتصادی و هم روحی و روانی با آنها تاثیر سخت گذاشته است. دادگاه زوقبک را به اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم کرد. وی این حکم را به اساس می‌حسابد. دادگاه‌های تاجیکستان در سال‌های 2022 و 2023 کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فاضلов، ҳушом ғулом، улфатхонӣ мамадшоева аз журналистону блогерони дигари зиндонӣ ҳастанд. мақомот онҳоро ба амалҳои ҷиноӣ гунаҳкор кард ки бархе аз онҳоро зери фишор ва латукуб пазируфтанд. ба назари ҳуқуқшинос Шокирҷон Ҳакимов хабарнигорону блогерони зиндонӣ ба ҷомеа хатар ё таҳдидӣ надоштанд ва онҳо бояд аз маҳбас раҳо шаванд. боиси таассуф аст ки замони моҳиятан баррасӣ намудани ин парвандаҳо онҳо паси дари пӯшида баргузор шуданд. дастрасӣ ба он на танҳо журналистон инчунин ҳамкорону фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ надоштанд ва бинобар ин дар бораи шаффофият ва то чӣ андоза риоя шудани адолати судӣ чизе гуфтан мумкин не ва хеле мушкил аст. خانواده‌های خبرنگاران زندانی از حکومت طلب دارند که آنها را آزاد کند.
идораи зиндонҳои тоҷикистон ба номаи расмии радиои озодӣ дар бораи вазъи хабарнигорони зиндонӣ посухе надод. талаби бархе созмонҳои байнулмилалӣ низ барои раҳоии хабарнигорон бепосух мондааст.